BJP na luchingba Manipur lengak na chahi ama mapung parak pagi thoram pangthokre Minister ki maikadi ki angamba thakta hotnagani haina Union Minister Harshvardhan na thazaba pirakli. Lengak asina singnaba amaga loina na state asibu manglom da changsinaba amadi chawkhalam jel da mangjil thaba ngamnaba hotnari haina Chief Minister N Birena khangdorakli. Mahai tamba phangdraba singidamak lairik tamhalasi masung business ki thaba hongdongningba singda mating pangnaba Startup Manipur habi scheme Chief Minister na hongdokre. Union Minister Dr. Harshvardhan na takil patalaiba BST ki nauna saba Technology Business Incubation Center hang sangaduna miyam da kusinakre. Amasung lai haraubugi tangkul sabada khongpak na kaurubadagi miyamna phubada laikhidraba moirangthem meghagi misida chenaba myoi mari andro police na pagatkre. Mayamba kuramzari adamna yengbiriba se Impact News ni ai bidyarani thinguzamna pungja ase fawbugi maru oiba pausing mayam tapizari. BJP na luchingba Manipur lengak na chahi ama mapung farak pagi harau tayamba fongdok pagi thoram ngasi nitai patu thekta leiba Bharatiya Janata Party ki office ta pangthokre. Thoramadu da sarug yakiba Science and Technology, Forest and Environment amasung Earth Sciences ki Union Minister Harshvardhan na state sigi chawkat thorang kayada Union Minister sigi maikai degi angamba thakta hotnagani haina miyam da thazaba fongdok lamkre. Center da Lairiba BJP government na North Eastern State da ahenba meeting thamduna India pumbagi chawkhat thorangi kaithok percent from gichada tarati North East ki damakta kaithoktuna hotnari haina fongdoki. BJP gi luchingba hanagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na pamjarambagi matungina ngasisu Prime Minister Narendra Modi na luchingba lengak asina One India One Nation haibagi pandamda thong manana chawkhatpa puraknabagi pandamda changsili haina fongdoki. Mahana makata na fongdok kibada Manipur ki Chief Minister oiriba Nongthombam Birena se mitiang sanba Manipur ki luchingba ama oibada matik chaba miyoi amani haina fongdoki. Loinana Chief Minister na lamdam asigi chawkhana ba honnabada lauriba thaudang sing busu singthaki. मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी सरकार को, श्री बीरेन्द्र सिंह जी को। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व, कुछ महीने पहले वो मुख्यमंत्री बनने के थोड़े समय के बाद एक बार आप आए थे घर पे, तो बहुत उनसे विस्तार से बात हुई थी और मैंने देखा कि मन में काफ़ी जिज्ञासा है, काफ़ी उत्साह है और उत्साह था और बहुत सारी योजनाओं के बारे में वो जब भी ज़्यादा पुराने नहीं थे, अभी तो 1 साल हो गया उनको, लेकिन नए थे तब भी उनके मन में बहुत सारी चीज़ें, साइंस के बारे में बहुत सारी बातें। और मैं विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस सरकार का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है कि जितने नॉर्थ ईस्ट के प्रांत हैं इनको देश के बराबर लेके आना है, इनको अंततोगत्वा देश से भी ऊपर उठाना है। थौरमदुगा मरी लेना वांगांग बदा चीफ मिनिस्टर न फोंदोकिबदा BJP na luchingba lengak asina miyangi matinga loinana chahi ama mapung phana changsilakpada yamna nungaiba phawi adubu singnabadi hengatli haina fongdoki. Lengak asina singnaba amaga loinana state asibu manglomda changsinaba amadi chawkhat lamjelda mangjil thaba ngamnaba hotnari. Hayeng Imphal da thunglagadawriba Prime Minister Narendra Modi na Indian Science Congress haudoklaba matung Churachandpur gi ima kaithel yauna tongan ba project khara sangagani. Saba loisindana lairiba chingi tonganba mafamda sariba ima kaithel taruksu April tha faubada loisinduna sanganaba hotnagani. Lengak asina mathangi chahi amada amuk pangthokadaba thabak thoram singsu athuba matamda miyamda lauthoklagani. Lengak asina thabak tawbada lona thupna tawroi miyamga loinana chatminaraga thabak thoram khudimak pangthokani haina fongdoki. Loinana ngasigi pauche singda tampak lamdamgi civil organization sing amasung chingi civil organization anigi marakta amatta oina punna warep lawminare haibagi wafam ama media da fongdorakpada tasengna nungaiba fawi haina Chief Minister na fongdoki. CSO singi firebasina tongan ba community singi marakta thazaba amadi nungsinaba hengatle haiba tai haina su fongdoki.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯖꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯎꯔꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯝꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤಎಂ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 90,000 ꯍꯦꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 13,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 25,000 ꯔꯣꯝ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯈꯤ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯇꯣꯛꯂꯨꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 30 ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 5 ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ www.startupmanipur.in ꯁꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯚꯦꯟꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯤ स्कीम की खांगनिंगबसिंगना www.startupmanipur.in नत्रगा contact@startupmanipur.in दगी खंगबा यागनी स्कीम अनि अदु हौदोकपगी थौरम अदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. राधेश्याम एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हांखलेन अमदी चीफ सेक्रेटरी आर रश्मि सु सरुक्याखी डिटेल्स लौबिरकांद एप्लीकेशन थानिंगबा अखोइदा मोई क्वारी तौनिंगबा खोनिंगबा पोट मयाम सी वेबसाइट सिदा लोइना यावरनी अदुना सिदगी दुम कना कना गुंबा इंटरेस्ट लेबा मिसिंग मणिपुर स्टेट मनुंग लेबा और मपान लेबा कना स्टेट सिदा थबक तौबिनिंग बिसिंग हाइदारेने को अदुम हौबा यारेना अदुम मयाम थमजबने अखोइना नांगे सोसाइटी से अनरेस्ट लै अदु तौय अदा तौयन तौरिसिंग सी स्कूल लाइक तंबंगमदबा यूनिफॉर्म लेबंगमदबा एडमिशन फी ट्यूशन फी हुनबंगमदबा रजिस्ट्रेशन फ्री बॉसेम की करी पीबंगमदबा नंबर मोरकान मोइसे 9 तमगदबा 10 तमगदबा 11 तमगदबा 12 तमगदबा तमदना 25-30,000 मुकी अंगांसिंग सात्रसिंग अखोइना रेकॉर्ड्स द फंगे अन मसिगी तबकान अखोइना एनुअल बजट से अखोइ सिगी सतोरजे 16 करोड़ गुम सतोरियो रेगुलर इंसर्ट नमोदो कामोसी तोंगाना अखोइना खंगलगा लाइक तमलगा रेगुलर स्कूल लम हापसिन क्लास 8 फाउ लेबा बट 9, 10, 11, 12 बिसिन लेके RT is only covers up to class 8 अखोइ इंडिया गवर्नमेंट ना हना की अखोइ आदा कॉन्फ्रेंस तौर मतुंग नमसी up to class 10 नत्र 12 फाउ कवर तौर को याबगी अदुगी अखोइ डिस्कशन दो ऑलमोस्ट इन प्रिंसिपल याना होरे क्लास 10 12 फाउ मोइना कवर RT मखा कवर तौबिरा अगदी अदो रेडी वेल एंड गुड चाइल्ड लेबर कई सुमे हम थिंगना बिरगदी अखोइ रिपोर्ट तौबिरा अखोइ पुन्ना तौनसिने थांजे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ताकेल पातलाइबा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IBSD की नौना साबा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर संगादुना मियाम खुसिनख्रे सेंटर संगाबगी थौरमदा अथोइब मिथुंगले नोइखिबा यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन लेबाग असिग ओइना बेम्बू की पोथोक मरांग कायना पुथोकनबा चंगसिलबा मिशन असिदा IBSD इम्फाल सेंटर ना चावरबा थौदांग लवी हाइना फोंदोकी मालेम की ओइना महौसागी खल कायरक्तुना अयंग असादा अहोंबा लाक्पा मसुंग ग्लोबल वार्मिंग दगी कनबा ngamnaba साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनियन मिनिस्टर अमा ओइना ग्रीन गुड डिड्स कैंपेन चंगसिली मियामना नुमित खुदिंगी ग्रीन गुड डिड्स अमममता ओइरबसु चथबगी हैनबी लैदुना ग्रीन साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लौबा ngamnaba hotnaminasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा NDA लेंगाक असिना लेबाक असिगी अवांग नोंगपुक स्टेट सिंगबु चाखनबा अहेनबा मिटेंग थमली नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग असिगी मियामगी याइफनबा थबक थौरम पुनमक्ता सेंटर ना अवांग बथाक्ता मतेंग पांगनी हाइकी
लोइना महौसागी खल कायदनबा चंगसिलिबा ग्रीन गुड डीड्स कैंपेन असिबु अवांग नोंगपुक स्टेट सिंगी नहारो सिंगना योखतुना महौसागी खल कनबदा अचौबा थौदांग लौबियु हाइखी very committed for strengthening the cause of the young people. This is a very special government where there is a special focus on Northeast that the Prime Minister has been emphasizing right from the day one, and we as cabinet ministers are witness to his thoughts and his pursuing this aspect on a regular basis over the last 4 years. And he strongly believes that the youth of this country, who in fact the rich demographic dividend that this country enjoys at this moment, they must be provided all sorts of opportunities and facilities in all types of institutions all over the country to see that their ideas get converted into their dreams and they can realize their dreams. They are provided optimum facilities so that they can realize their dream of converting their idea into an entrepreneurship program. यारिपोक टॉप चिंगथादा था सगी तांग तरेता लाई हराउबगी तांगखुल साबा मियोय द खोंगपाकना काउरुबदगी मियामना फुबदा लेखिद्रबा मोयरांगथे मेघगी मिसीदा चेनाबा मियोय मरी अंड्रो पुलिसना फारे थौदोदुदा चेनाबनी हाइदुना फारबा मियोय सिंग अदु यारिपोक लाई मनाइदगी पुखरी होंगबम राजू सिंह यारिपोक टॉप चिंथा मथक्तगी कोंजेंगबम नीलकांता यारिपोक टॉपतगी माइबम जीवन अमसुंग यारिपोक टॉप चिंथा पुखरी अचौबा मपानदगी लाइश्रम मुनालनी मखोय सिंग असि ngarang अंड्रो पुलिस स्टेशन की कांगबु अमना फारबा मतुंग ngarang जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्फाल ईस्ट की ममांगदा पुथोकलबा मतुंग मखा ताना वहंग पाहोंग तौनबा पुलिस रिमांड लौथख्रे हाइरी यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह संगागनी हाइना तौरंबा मोरेगी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट संगा खिद्रबसु चेक पोस्ट अदु हयेंगदगी अदुमक थबक तौबा हौरगनी अमदी चही असिगी मे थादा चीफ मिनिस्टर ना संगारगनी ऑफमसी ngasi इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के कॉन्फ्रेंस हॉलदा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डायरेक्टर अमसुंग स्टेक होल्डर्स सिंग पांगथोकिबा मिफमदा IPAI की डायरेक्टर PK मिश्रा अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मेंबर अनिल बंबानी ना फोंदोकिबनी मिफमदुदा सरग्याखिबा ICP कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा वाटलिबा कंस्ट्रक्शन सिंगी थबक सिंग मे थागी ममांगदा लोइसिनबा मखोयनीना तक्सिनखी मिफमदुदा टेक्नोपल के SP डॉक्टर S इपोमचा सिंह याउना असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इमिग्रेशन ऑफिसर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चिंगबा मियोय सिंगसु सरग्याखी Chief Minister N. Biren ngasi lamdamasi ke old age home, mentally retarded center amadi children home kharada hakthengna chatuna mafam adu ke wara passing sinkre. Loinana lengaw sina laita laira asona na amadi kana laijadrab singi yaifana bohona bada so henba mitieng thamdi haina fongdokre. BJP na luchingba Manipur lengangasi ngasi chahi ama mapung farakpagi nungaiba fongdokpa oina haiba home singda chatuna yengsinbagi khongchat adu pangthokibani. Chief Minister na luchingduna Social Welfare Minister Nemcha Kipken, Revenue Minister K. Shyama Masung MLA Singh Yauna, ngasi yengsinba chatkiba home sing adudi Mongsangaida All Manipur Senior Citizen Welfare Association na linkhatpa Old Age Home, BB Paul Mental Development Home, Tera Children Home, Luang Sangbangi Carmel Jyoti Children Home amati Dulaland Children Home ni. Chief Minister na ahan boy na chatkiba Mongsangai ki Old Age Home dalaiba macha masu kainaraba ahal laman imai bil singda chamba khudol piduna ahal oiraba singna kana leitre haiduna tontha na hingdana ba pungning thogalangki loinana home adu dalaiba ahal laman singda Chief Minister gi haksel gi tengbang gi health card su chayolama gi manungda khosinaragani haina thajaba phongdoklangki loinana home adu dalaiba ahal laman singda thamagi manungda nongma toirbasu doctor amadi nurse thaduna routine oina health checkup taunabagi khudong chabasu piragani haina phongdoklangki home adu gi thakna chanaba ising amadi atai atopa awara passingsu athuba matamda pigani haibagi achetpa thajaba Chief Minister na phongdoklangki tungda Chief Minister na yengsinba chatkiba home singdasu achamba khudol kya piramki loinana home da lairaba angang singna wakhal tonthana hingbagi mahutta Larik ning thina tamduna matik chabami amamam oiraknaba pungning thogalamki we government sensu yam toin haijaba policy program ama human trust mi bagi minungsi
awana tarba leitelaira asonana mayamda bu nungsina adagi kangkhat piba yokhat piba adugi pandam dugi makhada sahi bharak paisda koi ihan hanai koi orphans mama pale jedraba aduga masa masu leitraba kainaraba ahallaman singi always home sugumba needy people singbu yokhat pase koi mathok tabanina adugi mission nama koi honorable MLA minister mayam ko sachabani Nakalamaromda Chief Minister ki khongchada duga mari leinana paumi sing da phongdorakpada Prime Minister Narendra Modi ki Manipur khongchada sida saba mapungfana loisindriba project amata sangaroi Prime Minister ki khongchatta hana sangana ba hotnaramba Thawal multipurpose project amasung dolai thabi barrage project anisu saba loisinbadabadagi Prime Minister na sangaba yauraroi Chief Minister na makata na phongdorakpada status gi yamna laibak phaba mana Home Ministry na Manipur da helicopter amathamna ba ayaba pikhibadu ngarang formal letter tharaktuna thuba matamda status da helicopter amathamada ayaba pirakle helicopter thambagi project asi center de gi chada humdra manga aduga state na chada kun manga puthoklaga thamgadabani masiga loina na Union Health Department na recommend torakpadagi status da flying ambulance amasu thamnaba kanna honari haina phongdorakhi Home Ministry has sent a formal letter that they have approved for providing one helicopter for the state of Manipur. A flying ambulance that also is going on, and already Health Department has recommended to the Donor Ministry. That also on the line, but we are very lucky that at least we are going to get one. As early as possible. Actually, some negotiation, some MOU has to be signed, so it will take little more time. Koi loi debu singdi, koi sangar hoisi. Maram di government sigi edu ka Prime Minister Modi gisu. Pot ma sangar ka di hek sangar boga nonga laga prajada kana ba pibungam gudo wadung ba pot toksena haiba. Adu namadu loi debu singdi koi drop toroni. Hayeng ayu pung tara taba matamda Prime Minister Narendra Modi na Reaching the Unreached through Science and Technology haibathimda chamaga subna manga suba Indian Science Congress Manipur University da haudoklagani. Thauramasigidamak sem saba pumna makloi kibaga loinana saruk yagadaba singi pass enthokre. Prime Minister yawa function asida saruk yabada restriction thamli. Hayeng Prime Minister na tongduna lakadaba helicopter tagadaba mafam helipad su ngarang trial tawkrabani. Numirasigi nungthil pung ani tabada plenary session pangthokani. Congress asigi numit nini chanba numita Children Science Congress humni chanbada March 19 da Women's Science Congress March 18 da Science Communicators Meet laigani March 18 dagi kunfauba Directorate of Advertising and Visual Publicity Ministry of Information and Broadcasting Government of India Imphal na Naya Bharat hum karke rahenge haibathimda photo exhibition pangthokani Song and Drama Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India Imphal na su Thangta, stick dance, mangpadraba lan, basanta ras amadi, bamboo dance chingba, tongan ba cultural program kaya conference ki manung chana uttuna visitor kaya gi pungning chingsin gadauri. Science Congress hagdoklaba matung Prime Minister Narendra Modi na luang sangbam da laiba, luang pokpa cricket ground da pangtokpa thauram amada National Sports University gi urep uyung sutamgani. Loinana Luang Pokpa Cricket Ground the Pangtokadaba Prime Minister Yauba Thoramgi the Maktasua and Jackson Thorangaluinana, Sem Saba, Pumna Makloi Cray. Manipur ki khungang amadi tongan ba manung hanjan ba mafam da lairiba miyam bu anoba technologies sing season handuna senthok lambi hena lai hena bagi wakhalonda Department of Atomic Energy DAE Technology Demonstration and Dissemination Facility DTDDF Center amanga se sangakre Manipur Science and Technology Council ni sinduna takil patalai ba Science and Technology Complex ta Manipur lenga ki Science and Technology Department supari ba Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar na Department of Atomic Energy Technology Demonstration and Dissemination Facility DTDDF Center adu masi sangaki bani Haiba Center asi Bhaba Atomic Research Center Mumbai gi tengbang galoina na hangdokpani Center asida Department of Atomic Energy gi tongan ba technology taruk thambagaloina na technology singasigi matangda miyam da khanghanduna kanaba pigadauri Technology singadudi tissue culture lab foldable solar
solar dryer, vibro-thermal disinfector, online domestic water purifier based on ultrafiltration, polysulfone membrane, fluoride detection kit for groundwater, amadi soil organic carbon detection kit hariba technology singasini. Technology singasi sizinaduna khungangda leriba miyam maroina lawmi singna pothok hena puthokpa ngambaga loinana masa mau phanana da yektana nungaiba punsi ma lehena bapandam thabli. Hariba technology singasi gi mamalsu hongna phangba maramna khungangi miyamna technology singasi sizinana hotnabada khudongchadaba leiraroi. Loinana hariba technology singasi su khutsa haiba science ki wakhalon khara leiba miyoi singna irai laina saba haigani. Maramaduna technology singasi saduna masana masabu thabak pizaduna senthok lambi lehena hotnabada honaba haiba sisu center se hangdokpagi achoba manglanam oiri. Amaromda lairiba technology taruk asigi oiba numit marini gi training program amasu Mastech Center asida chahi amada marirak pangthoktuna technology singasi miyamda khanghan naba honagadauri. I've always remarked that in our country the problem is we go too much on the study on technologies, but research work is very much lacking. But this is one institution back where research has been given its due importance and the relevancy. I'm sure we'll have a very long relationship, particularly Mastech and the science and technology with BARC. Because after seeing this thing, I intend to continue and to develop this relationship so that the state can get the benefit. Minister Karam Shamna chahi ama minister oina thau purakpagi thoram nga se chamba thoram amagaloina na pangthokre. CAF and PD Revenue Relief and Rehabilitation ki Minister Karam Shamna ngasi maha ke Sanjen thongda leiba quarter dagi cycle da laklaga maha ki kendra gi miyoi singu na khiloina na nauna sanga khraba lelong chajing da leiba sub deputy collector ki office changduna office ke warapa yengsit Paumi singu na bada Minister Karam Shamna hai kumjali singani tara taret March tara mangada Lok Jan Shakti Party ki merep oina Langthabal Kendra dagi karaktuna BJP na luching balengakta LJP gi amatta ngairaba minister oiduna miyangi seba tawbagi khudongchaba phangjaki ngasi chahi ama mapung farakpa yamna nungairaba numira sida kendra sida leiba miyamda mahaki maikei digi tawbimal uchari loinana makhatana kendra asigi amadi lamdam asigi yaifa thaurangi thabak pangthok pangamna bahona jagi haina minister na phongdokhi Nakalamaromda, Serasida Praja Singna, Langak Senabaki Muhutta, Langak Asina, Praja Senabaki Pibam the Lakri Basi, Laibak Tibani Hiraduna, Minister Karam Shamna, Praja Singna, Mikubna Hum Singna, Langaki Tabak Thorum Sing the Yausinduna Honorabadi, Serasi, Henanungaiba, Chakot Pamafam Oigani. A big party Amagiamat Tangai by Mute Oirabasu, Top Topamonda, Hosik Lady Minister, Minister Singh Amadi, MLA Singh Matinga Luinana, Lamda Masigilangak Londa, Apaba, a home book Purak Nabachang Sili, Haina, Minister Karam Shamna, Fonduki. Prajana Sarkar Senarakandani, Pagaduji, Baramdi Akui Prajana Kanba Nina. Hosik any Aina Paijariba, CFNPD, or Natraga Revenue da, Aquina, Tohaningba. Adagi apaba wakalon apaba thong kya se praja sing sina wona taina bada sathar pa mayam ama uba laipak sida ran tigi awon ba ahong ba ma purok na ba hona bada ai loan MLA oiragasu adi sarkar sida adi ai gi misang leitragasu laibak sigi sasonda awon ba ahong ba ma purok na ba hona bada di choba daita ma logi heba se ai gi sabsa ba pungning gi phirepni Education Minister Thokchom Radhesham na Kaikol Korengaida State Leadership Academy Sangakre. Directorate of State Council Educational and Research Training SCRT na Sinduna Pangthokiba Sangabagi Thoramaduda, Minister Radhesham na Fongdokibada, Kunayamagi Hiram Kuding the Chakotpa Purak Nabagi Damak, Asing Baluchingba Matautai. Pokpadagi Yauzer Club Talent Sing Buyokatuna Madi Training Togduna Luchingba Ama Oibagi Magun Sing Lehenaba, Ojama the official singna, leadership ki training program singda, Yaunanaba. Appeal Tauki. Matamga Chanaba Education Fanghanduna, Quality Education Purakna Bagidama Education Department na Group Amoina Tabak Toba Matautai. Education Gilamda Paba Ahongba Ama Purak Pagidamak Minister na Education Department ke official and staff sing with Tagat Pafongdoki. Apaba Makal Giluchingba Mo Oibagi Magun Sing Layhanna Buhanabada, Lauriba Taudangi Damak SCRT Busu Tagat Pafongdoki. Academy Asida Chathagadaba Training Sing Syllabus Sumatamga Chunaba Ohenaba, Minister na Fongdoki. Academy asigi ahanba course asi school gi head amadi principal singi oiba tha amagi training course ni training gi class sing asi Manipur gi khangatlaba state resource group SRG yankhai na laugadabani ngasigi sangabagi thoramadu education department ki director TH Kiran Kumar
SCERT की डायरेक्टर एम मीना कुमारी मरी लेनब ऑफिशियल ओजा अमदी महिरुस सिंह सरुक याखी। मणिपुर बीजेपी लुचिंग लेंगाक असना चाही अमा मपुंग फारकपग लोइनना तोंगान तोंगानबा वाटर सप्लाई स्कीम कया संगादुना मियामदा खुसिनरी ngarang PH Minister El Daikona Kakching Luwang Sangbam Haingang Makhalekai Pangayamadi Waitonda water supply scheme sangaduna miyamda sinakre Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns ki makhada augmentation of Kakching water supply scheme na lupa koti 13 lakh 38 changna sakiba scheme asina miyoi lising kuntrani thoiga chama marfuma panda foba thakna bising piragani loinana NRD WP scheme ki makhada Luwang Sangbam water supply scheme da lupa lakh chamyangkhai Haingang Makhalekai water supply scheme na lupa lakh chama loinana Pangayamadi Waiton water supply scheme na punna lupa lakh changa humpu changna sakibani Mamang chahida thokibe sing chawna maram oiraga awaba nanglaba lamdam sigi lawmi singi bank ta toliba loan gi senfam sing Prime Minister Narendra Modi na hayang Imphal da lakpada kokpire haina lauthok piramnaba Thaurang Tobiyo haina Federation of Farmers Club na lenga ki pungning chingsilakle Manipur Press Club ta paumi singuna bada Federation asige President Khangembam Ranjit na haikibada mamang chahigi chawna khwaidigi waba nangkhibasi lairaba lawmi singni Bank tagi Kisan Credit Card loan lawduna thakiba mahai marom sing ichaw thokibana mang takhanki masina maram oiraga bank tagi lawkiba loan singba ngamnadre Chief Minister Nongthombam Biren nasu mamang chahigi ichawna ka hena amangata thokibana Manipur da natural calamity thokle haina su law thokrabani madugi mathakta mari lenabo authority da thabak lawkhatna ba khangan basu laikre maramaduna lairaba lawmi sing awaba ubiraga toliba bank loan gi senfam sing kokpiu maroina Prime Minister Narendra Modi na heng Imphal da lakpada haiba thorang si lawkhat hanbiu haiki ado hoide be saji laabani na akoi longmi jing wari bo longmi jing ji da budi yenga hayeng di Prime Minister lakani hare aw sida hayi sida mana sida la era ado ga parsu khai doe mana masi sida pige da si pige da ne akoi agriculture gi da mukta mana subsidy da pire je lupa crore ni futor ka la hum ma thoe khai do tha sida akoi ji pi bidi ko ne ye le me ba aduma aduna akoi di pi ba dar ga di akoi na hayeng Prime Minister la ing sa lok thok piramu sin Pirena lok thok lon ko lok thok piragadi longmi hena nungai jare sarkar jibu thagalani Matang asida break am lawjage break ki matungda lamda thagi kuntare namadi kunipan ge lona ba hingda baroni chingdolda lamda masuk miyamna lai khurumna ba lak ki paw amadi Manipur ma somalengi tongan tongan ba e paw sing pudana lakchage impact news po meeting ta thun lebiu Mayambu amuka na taramna okchari bulletin asigi makhata ba paw miyam da pisari Lamta thagi kuntaret amade kunipan panbigi lona ba hingda nongmai chingching hairaga sukhangnariba baruni chingdolda lamda masigi miyamna mana thajajaba lai khurumna balaknari lai khurumba lakpada nattana acha thake hotel chingba stall kayama saphamnari hiramasigi matang da impact news ki cameraman lai kanta amade reporter Saikom Rubendagi akhanaba pawtamama अखोइना हौजे हौजे लेजरी महम असी अखोगी बारोन सिंगी अखोई लाइन तो खुम हाइब महम दुदनी ngasi बारोनी काबगी अहिं सिक लोनेना सिंग का मयाम लाकसिदा करी करी मोगी मोट मयाम सिंग खमिनसी सिगुम्बा लमले लंगमाइजिंग हैना खंगनरिबा मफम मसी लाइनथौगी खुबम सिंगसी मैतै एखोइगी तसेंगना खुंदाफम मफम अमने हैबसी तसेंगना एखोइना अहलमन सिंगी पुया पुतिनगी मरमदा एखोइना नैनजब मतमदा खंगबंगा मे असिदा अखोइ अवाबसे अखोइना पुरपतिदा अवाबसे लेत्रि याम नुंगाना अखोइगे कर्म सोइबे तारसोको अखोइना nga पुरको अदमना थातोखेबा अस याम नुआय सि अखोइ मयामगी तबता अखोइ मतिंग पांगबा हाइदे कोई मणिपुर लेबा सिदा का मयाम से कोई मतेंग पांगजब से कोई नुगाइबा कनोने से ममांगतदी अखोइगे मई लाखिदबा लेखि अदुदा कया नुगाइदबा ले अदो कुमसीते मई करंगना लाबनेना मयामसो कैसो खनद्रे यामना फै कुमसिना
ngasi yamna nungai phawe ri wana karaga nungai phom su phange adigi pang khoirama ngamdaba agna su khoirama ngamme ngasi gi numisda yam nungai tekta hange hai singthak asida yamna wana akogi effective gi kamu so laga asumba akogi Lariba Manipur ke Kajingkwa da Lariba akoy situation mayam se khangna impactive na laga Kajingkwa sa laga pau khomi bi tamok ta so impactive so ngakoi le tan thakasari MSPD selna mai tharong tini matang sida mai tharong to biriba khoi staff amok unajake chi ising chai bi adede pura sidaba Silong mai pyramid ai jila jariba isama jila jeje akogi laifam asawa mahdeva sabuda le jari sa ko aduga khalong mai lo pire mai lo ngalale masida all duty sida akoi security ni uniform ni masida akoi ga police amaga IRB amaga MR amaga samana duty tongminarim ni masida akoi sida Lairibse, the Singma, Sina, family mental to Wong Draba. Dine by Huisa, Oxa, Adu Yen, Adona, sit like Kurumura, another Oxa Sanabalakpura, or like Bissing Boba, or Huisa Nabalakpura, Karidonas, Kondi, always. Toydokwa, Awanunga, the Kashmir, the high with the Mamang the Torok Panina Kitang experience to Adobo Ahamba Baruni, the Karak Panina, some Mapamje, Kamina Tomano, the Kanga Ninako, no Kitang Jomina, like home talk, the Kitang Toba, the Nuaita, Kota of the hour. I never see when I hung the Buddha, no, I never smile Matunda, Horiban and Kalapasu, on Tansi, Mapamia, never hang there. Housikiti like Cantacolina, Pomjib, Sakuluban, Impact News, Baruni. MOBC na thokpa cherol amada kumja lising ani tara taret tara nipan ge OBC singi pre-matric amdi post-matric scholarship pina bagi damakta khangalaba mahiru singi list fongle haina khangalakli hariba list asi directorate asigi website www.mobcmanipur.gov.in dagi khangba yagani amadi tha asigi kunipan fawda complaint toba yagani hairi hena kupa marol scheme officer MOBC NSC Manipuri ge khanglaba yagani haina su cherol asni makhatarakli Institution of Engineers IEI Kolkata gi All India President Sisir Kumar Banerjee bu ngasi IEI Manipur State Center Takelda taramna upagi thoram ama pangthokre mahagasi hayengdagi hauduna pangthokadoriba Indian Science Congress asida sarukyaduna wangangadoriba misakamani ngasi gi thoram adu da tiliba miyamda wangangladuna mahakna IEI Manipur State Center gi awara papumbagi aiba cherol ama pirakna ba phongdoki mahakna State Center asibu national amadi international level da seminar kaya pangthokpagi damakta thagatpa phongdokladuna pangbaya ba mateng pangani haiba wafam se phongdokhi ngasigi thoramadu da State Center asigi chairman KH Bemba amadi founder chairman KH Anjaus Anisu sarukyaki Femina Miss India contest ke authority na Nimrit Kaur bu Manipur represent taunaba khalak pagi thawong bu film forum Manipur na cherol amada akan ba mong da yaning da phongdorakli loina na Nimrit Kaur bu Manipur represent tauhan bidana ba film forum Manipur na Femina Miss India contest ke authority ki mafam da appeal tawrakli Women activist samada Chandal district ki manung channa Kangsang village ke chairman Brownson Makunga na nupi oi bigi jatsok payaba wangang seasonaduna chaingang ki ba thawong bu imalup kaya na yaning da phongdokre Thasagi tang tara nipan fawbugi manungda chairman asina lale haija daba tarabadi akan action launaba sem sari haina imalup kayana phongdokre banbayai thasagi tang mapanda Chandal district ke Kangsing village da thokiba khana chaina bagi thawdok ama khamluba women activist asida chairman asina miyam mangda lujadaba wahai seasonaduna chaingang ba tokibani loina na numira dugi mathangi numir March 10 da Kakching district police ta thawdo duga mari lena complaint ama sulokatki ngasi Palel da phongkiba imalup kayagi mifamna thawdok adubu awang bathakta yaning da phongdokhi loinana thawdok thokiba numit taruk ni suraklaba fawda police na action lawdaba amasung Brownson na lale haija da balaibak thibani amadi nupi khunai bu singna bani haina phongdokhi Manipur ki amadi India ki saknaraba theatre director Khetri Jugindroda Theatre Center Manipur ya khanaba award BM Mekola Lifetime Achievement Award 2018 piragani hairi Khetri Jugindroda art theatre art asigi lamda kathok pagaloina na lawrakiba thaudang singadubu ikai khumnaba uttuna pibani
Manasida Seloina Lupalising Kun, Solama Masung citation Mayauri. Manasi, Mekola de Leba S. Manauton Singna Mahakile Kitraba Mayamba, BM Mekola Giming the Katpani. Manipuri India State Sing the VIP Culture Mutanaba Kongtang Kaya Lokalabasu, Bisnupur District Mini Secretariat Complex Manung the Culture as Yokatpagi Mami Chaunatari. Bisnupur District ki Paumi Singi Body Amo Riba All Bisnupur District Working Journalists Union gi President Athadok Pachero Magi Matung Ina Ngasi ABDWJU gi Thak Khudingi Phamba Apun Bamifam Ama District Asigi Mini Secretariat Office ki B Block Talaiba ABDWJU gi Office Pangthoki Media House ki logo thet pami fam yaw balak pa Paumi Sing na purakpa gari park to bu yare haina office asima ki officer amana phongdoraki bani Paumi Sing da phau bai kai ba piduna VIP culture utpagi thabak chatharakli basi tasengna laibak thibani asiguma thawong si tungda mohanna thokhan bidana ba mari leina ba officer na yengsin bina ba all Bisnupur District Working Journalists Union gi chairol sinama khata na phongdorakli MSU Thawal District Committee na Thawal District ki manung chanalaiba Waithau Mapal Junior High School da yengsilubada lengak na midiyeng school amagumna leiramle haina District Committee asina chero manda khangalakli Thawal khunau gi amat tangai raba Junior High School gi building ase pibam yamna phattaba tanatana chinghong da leibana maram oiraga chingning khaibada yawki gadra haina oja amadi mahirosina pakhatnari School ase classroom manga leibagi manung dani khaktamak sizina bayari maramaduna marilena ba authority amadi lengak na meeting changbiu haina MSU Thawal District Committee na pungning chingslakli Ngasi no magi sanabagi pawda India da pollution free ohina ba pandam da Delhi dagi Imphal tamna kilometer lisingani chanipan cycle na thawrakraba cyclist Film Rohan makata na Imphal dagi Kolkata fawba cycle thawgadori kilometer lising tara manga rom sangba cycle thawbi khongcher si tha sigi tara tareta Kangla Laifam Len dagi CAFNP dagi Minister Karam Shamna lamthagani Roshan ge khongcher manung da missing hengatanaba Mayai kabas chinjak sizina danaba amadi mipum khudimak nungsi chanana lainaba mafum kayada awareness pigani khongcher asigi matung tarak poina June thadagi November tha phawbagi manungda Kolkata dagi Kanyakumari amasung Kanyakumari dagi Kashmir tamna cycle thawbagi khongcher amasu chatkani haina ngasi dungthil Manipur Press Club ta Paumi Singh unabada Rohan phongdoki Yam sengna record amasu ehaning ba haitare lone cyclist or like lone journey ma chatlaga smaina mayam da lone cyclist amoina chatlaga mayam da chatning ya ade amuk yam sengna haja kana sponsorship phasana phangaba dai di muk paisa ji muk phasana plenty da leiba taraga di muk amuk mi ani hum chalak pasengam meba hajiki ai expenditure je like till now pabung karam shamnai 50,000 ka mating pange honorable minister na ai topa yam sing haja kan da topa dagi mating ka syam phangba oidri ai tare adagi khoi millennium school na dum phaisa khatang chawna mating pangme 20,000 muko ada ai gi oiba on expense tum oiduri handak se like budget dum phasan changa kani Six Assam Rifles the Sinduna Pangtok Mari Suba State Level Prize Money Inter Club Archery Tournament 2017-18 ngasiloisin kre ngasiloisin manumita tongan fa event ahum haibadi Indian compound amadi recurve event ki nupa amadi nupi ki final match pangthoki Indian event ki na nupa group ki hanba mana BCAC ki Kate Heller nupi ki na YAC ki P Sonia compound event ki oina nupa ki hanba mana SICA ki N Arjuna aduga nupi ki na SIRC ki SH Manorama aduga recurve event ki na nupa ki hanba mana NSA ki AK Amarjit aduga nupi ki na SIRC ki TH Sanaina fangmangam ki ahen athoi Tarakraba Sanaroi Singna medal amadi certificate piduna pungning thawatki ngasi gi loisinbagi thawramadda Saryakiba Health Minister L Jayant Kumar na hai taruk Suba Assam Rifles na lamdamasigi Sanaroi Singbu pungning thawatpa loinana hena competitive ohenna pandamda tournament ama pangthoklibasi thagatningai ni Assam Rifles na lamdamasigi mayam gi khanna afaba thabak thoram kya paikhaliba Assam Rifles asi lamdamasigi marupni hairibasi mayak sengle Nasi athoya hen Tarakraba Sanaroi Singna Makatana Kanna Hotnaduna National and International Events Singda Lamdamasi Mingchat Purakpo Isano Haina Minister L Jayant Kumar na Makataki Nasigi Thoramaduda 9 Sector Assam Rifles Commander Brigadier Amit Kaptial
6AR की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल इंद्रजीत सिंह याउना 6AR की मकोक थोंबो ऑफिसर अमदी पर्सनल क्याना सरग्याखी टूर्नामेंट असी था असगी तरा हमदोइदगी हौदुना पांगथोलखिबनी सिग लेवल स्टेट लेवल लगी हेन वंकट खरगा नेशनल लेवल देन अगेन टू द इंटरनेशनल लेवल मैंने वंकलगा अचौबा हाईएस्ट कंपटीशन दा मैंने माई पाक लाकनो होनबा कांदा अंगांग सिंगसे ग्रूम तोबीबा इसिंग चाइबीबा the encouragement of people say mase koi satya harabam thoi Assam Rifles people they are really friends to the people of Manipur in particular and the people of Northeast in general how say makoi ki helping hand se yam dakar lei ba haitai kathin mamje lei ba ki brigadier na amasuma gi akoi team na ngangi sangat pi ba sung mating ngai atam si matung ta ba su koi gi government na masung koi state government na masung koi Assam Rifles ki authority se mari le na ngangi sembi ba makata na mating pangkani habi thajab lei थासी की तरह दगी तरह हम दोई फब जम्मू में सुन कश्मीर पांगतो की बा सीनियर नेशनल जुडो चैंपियनशिप 2018 ता MPSC की जुडो का लेगमाबम सुशीलाना किलोग्राम निफो निपान की कांगलुप ता गोल लौरक पगलोइना ना बेस्ट जुडो का तारक पमसुं किलोग्राम हुमदोई की कांगलुप ता H सुनीबलाना गोल लौरक तुना मणिपुर टीम ना रनर्स अप तारक पदा मणिपुर जुडो एसोसिएशन न थोक पचेरोम दा नुंगाइबो फोंगदोरक पगलोइना ना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब पु अफबा जुडो का पुथोक पगिदमक्ता थागत पसु फोंगदोरकली कुंट्रा तरेट सुबह नेशनल जूनियर खो खो चैंपियनशिप था की कुंतरुक की कुंट्रा फाउबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खांगबोक लेबा बासु ग्राउंड पांगथोकदौरी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की लमजिंग मखादा मणिपुर एमेच्योर खो खो एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकदौरीबा चैंपियनशिप असगी मनुंगदा मखल अमतगी जनरल स्ट्राइक बन अमदी ब्लॉकेट न चिंग तौबिगनु हाइना मणिपुर एमेच्योर खो खो एसोसिएशन की माइकेदी की अपील तौरकली ngasi nungthil khangabok talaiba basugi office paumi singu unaba amada manipur amateur khokho association ki secretary m modhu sudona apilasi tawraduna manipur ki chief minister n birena chief patron member amadi deputy commissioner thawbal hawam rosita devina organizing secretary oiduna pangthokadoriba championship asigi damak hauzik fawbada leba asigi team humpu marina confirmation letter tharakle championship asida puna player amadi official lising ama chama romna saruk yaraba yai haina panari haina phongdorakhi मार्च तांग कुंतरुक्तगी कुंथ्रा फाव पांथोकदबा 37 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप मरी लेना कोई ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकी चथोक चसिन टूर्नामेंट से फजन माई पांग होनबदा मणिपुर की जल होने होनबदा कनाउबा सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंग तोगान तोगान ग्रुप सिंगना बन नमदि ब्लॉकेज सिंग से तोबिदनबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकी अपील तौजरी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल राउंड सरुक यारुगदबा मणिपुर टीम ngasi कोलकाता की नमक इम्फाल थादोखरे ngasi की खोंगचर असिदा गोलकीपर अहुम डिफेंडर तरुक मिडफील्डर तरेट अदुगा फॉरवर्ड की सानारोई मरी पुन्ना सानारोई कुन्ना सरुक्याकी मणिपुर की टीम की कैप्टन गोलकीपर दिनाना ओइबगा लोइनाना रतन एलांगबमना कोच मैनेजर कम टेक्निकल डायरेक्टर ने अमुतोंबी अमदी टीम फिजियो ओइना कमलेशना खोंगचर असिदा सरुक्यारी इंग्लिशिंग अनीगा अनीदा अहान बोइना मणिपुर संतोष ट्रॉफी की चैंपियन ओइख्रब मतुंग टूर्नामेंट असिदा मणिपुर मसक थोकना सानबा ngamlaktri टीम असिदा इम्फाल थादोक्ट्रिंगै मपाल कांगजीबुंग लेबा अम्फागी कॉम्प्लेक्स ता आरके फॉर्चून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रोप्राइटर आरके रामेश्वरना सानरी सिंह अदुदा ट्रैक सूट कलोइनबा टी-शर्ट अमसुंग हाफ पैंट सिंह सानरी सिंह अदुदा खुदो तमखी ट्रॉफी असिगे ग्रुप ए दा मणिपुर वेस्ट बंगाल चंडीगढ़ केरला अमसुंग महाराष्ट्र का लीग मैच सिंगदा अथोय हेंता नगनी मणिपुर के अहान लीग मैच ता था असगी तरामापन वेस्ट बंगाल का सानरगनी नसी पांगथोकी बच्चम बथौरम मदुदा अम्फागी प्रेसिडेंट एस सनातोंबा सेक्रेटरी इन चार्ज एल ज्योतिर्मोय रॉय ट्रेजरर एल दिनमनी गलोइना अम्फागी मसक नारबा मियो क्याना सरुक्स सानरी सिंह अदुदा ट्रॉफी असगी मपु ओइबा ngambo ओयु हाइबा वाफम सिंह थमकी मणिपुर चैंपियन ओबिसी संतोष ट्रॉफी दा अम खक कोइरे को 2002 दा मणिपुर की टीम ना संतोष ट्रॉफी चैंपियन ओइगी अदुगी ममांगदसु कोइबा ngamde अदुगी मतुंगदसु कोइ ngamdri अदुगो हंदक चलिबा नोइगी टीमनिसना चैंपियन ओइरकी हाबगी आसादा पुंगिंदा खल्लगा यामना थावय हक्चांग यावना डेडिकेट तौना सानाबिरो मणिपुर की मिंचत पुरक्सी पुरुपसु ngammu आइना नोइदा आशीर्वाद पीरी मरी सुबह MCA प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट PTCC पार्ट सोइमाई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मिदेंग मखादा लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड दा चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट असगी ngasi सानाखिबा तरामाथोय सुबह लीग टोस ngमखिबा PCC मै कोइबिना मैच असिदा फील्डिंग हाना सानना बवारेप लौखी
मैच असिगे हानबा इनिंग सानखिबा PTCC पाचोइना मैच के अपीबु ओवर कुंट्रा मंगा योगदबा बॉल अनि वाटलिंगैदा विकेट तरामक तुरगा रन चाम 48 लोगंगखी मैच असिदा केलिसना रन 59 अदुगा संतोषना रन 19 लौखी मैच असिगे अनि सुबा इनिंग सानखिबा PCC मै कोबिना ओवर कुंतरुका बॉल मरी द विकेट तरामक तुरगा सुमनगी रन चाम 19 मरी खक लौदुना मैच असि रन 58 दा माइथि बनंखी इनिंग असिदा CH टाइसन रन 53 लौबंगंखी ngasi giling match asida run 19 amadi wicket mari lobangam ki ba PTCC patso gi all rounder Santosh the man of the match taki cricket team kun mathoina saru yaduna chathari ba tournament si giling match singda athoi ehin tanari Taruk Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ta judging cricket club mai pakre ngasi Model Higher Secondary School amadi Oriental College ke sanabungda sanakiba cricket tournament sigi mapan super league ta toss ngamkiba judging cricket club na batting hana sanaduna match asigi apibu over kunda wicket manga turaga ran cham mautra mari lobangam ki inning asida Sanjit na ran humpu manga aduga Krishna Kumar na ran nifuma thoi lauki मैच असिगे अनि सुबह इनिंग सानकिबा चैम्प खांगेमपली नसु मैच असिगे अपि बोर कुंदा विकेट मरी तुरगा सुमनगी रन चाम 19 खक लौदुना मैच असि रन 13 माइथि बनंकी इनिंग असिदा एम जोदीबा न रन चाम 13 अदुगा आईबो बिन रन 18 लौपंगंकी लीग मैच असिदा रन हुमफुम दोयमदि विकेट अमा लौपंगंकी बा जजिंग क्रिकेट क्लब की ऑलराउंडर संचितना मैच असिगी मैन ऑफ द मैच ताकी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग मखादा चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट सिदा टीम निपान सरकारी थासगी तरा तरेता टूर्नामेंट सगी तरा सुपलिकता मॉडल क्लब बी चिंगा मखा मदी डायनामिक स्पोर्टिंग यूनियन क्वाकैथल अनिना लंबा तोनरगनी खास संजनबम अमदी हेमंत FC जजिंग अनिना तराहुमदो सुबह स्टेट लेवल 7 साइड विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दलंबा तोनरगनी ngasi football tournament sigi sanakiba ahanba semi final da khas sanjanbam FC madi kyamgai FC anina match sigi apiba matanda panjala mata chana tabadagi kicks from penalty mark sanabada mayok nariba team animak na panjal mari mari chana bagaloinana sudden death sanabada su panjal ahum chana dana match sigi draw obedigi toss na match sigi live club na bada khas sanjanbam FC na toss ngamdana tournament sigi final changki Chathariba tournament sigi ngasi sanakibani suba semi final dana Hemant FC judging ki sanaro El Prem Kantana Panjol ani KH Rosiki S Jingkai nganba masung Aitro Mario na Panjol mamango chanduna Lucky Star FC chan bigay bu Panjol manga humta maiti ba piram laga final changbangam ki Awang Kuno Youth Development Association Awang Kuno mayale kaina sinduna mamang thagi tarani pandagi association asigi sanabungda Chathariba tournament asida team kunna league match singda athoy hen tanaki Manga Suba El Raj Bapu Memorial Junior Volleyball Tournament ta NYBA Team B Naurem amadi NYBA Team A Naurem ani mai pakre ngasi tournament asiga han basanakiba league match amada NYBA Team B Naurem na STC Team B samrobu point kunmanga tarani thoi kunmanga kuni thoi madi kunipan tarani panda mai thiba pipangam khibaga loinana an subalektana NYBA Team A Naurem na NYDC khaidembu point kunmanga tara manga kunmanga tara taru kunhumdoi kunmanga amasung kuntra ma thoi kunma panda mai thiba pibangam ki Manipur ki puwari da ningsing duna lairagada ba kumjalisam chamapan marfumari March tara marida hairangoi thongi sanabung asida thoki batam thiba thodok amana maram oraga Dhanabati Memorial Volleyball Tournament asima khatana pangthokhi draba matung amuk hana Young Men's Development Organization hairangoi thongna senona chathariba volleyball tournament asira team nipan asir gyari thasigi tara tareta tournament sing makhata baling match sing sanargani Arabic bulletin sigi headlines amuhanamiyan thamchake BJP na luchingba Manipur lengang na chahiya mamapung parak pagi thoram pangthokre minister gi maikai degi angamba thak to hanagani haina union minister Hars Bardhan na thazaba pira lengang asina sinaba magaloina na serasibu manglom da changsinaba madi chakalam jil da mangjul thabangam na bu hanari haina chief minister Engirena Fongdorapli Mahai tamba fangdrabasigi damak lairik tamhalase amasung business ki thabang hawdongning basing da mating pangnaba startup Manipur habis ki mani chief minister na fongdokre
Union Minister Dr. Harshvardhan Natakil Patalai by IBS Siginona Saba Technology Business Incubation Center Sangaduna Miyam the Kusina Kre. Amasung lai haraugi tangkul sabada khongpang na kauru badagi miyam na pubada leki drago marang the megha ki misira chena bamiyon mari andro police na fagat kre.